Thank you so much mutegeri wa Meru TV kagita kange tugucemania nyuma ya mubango juraje kukarejo kuretwa au kanyuma ni sako ya Capital na ingwitikio gutarirwa manto kathumba ni the marketing director kana manager wa sako ya Capital barabo kari rutera rurongora TV rwa radio lakini okari nya rutera ruru bomba kodora be kuretera biashara ciao na urabethagirwa bakithithia ndene nthikuru yonthe ya Kenya ingwitikio okuthira ukithikira manto jege Capital Sacco na ugeta na mbere na kubathingatira. Karibuni sana twete na mbere na mubango jo tuta turinge ime twithira tukithujaga. A lot is happening in the county. Thank you so much nyambere tuambe mubango inkuona mtukuirwa Evelyn arimbira tuko ndani, asante sana. Right, thank you so much. Karibuni sana kila mtu mwenye endene na kurukinkurika endene Facebook tuwe live. Meru TV Kenya turendene YouTube turendene Kinyethiri 101.2 FM tuthingatire kunde kimo bango jojo tuthe tukareirie what is happening in our country, what is happening in a county Meru. Ntuko ya igoro niturathikirire governor wa county Meru mutumantu ithinkia kiritamiario ya gucokia na aramekire wazi kwa kagita ituthiruta tukionaga governor mutuma atigocokia sana miario kana atikurita miario ya gucokeria bamwe ba pinzani bawe. But for the tuge na mbiri tena ndi kuonekana agishumirie wazi na ambirie kuchokia na nkuruki kumeneria bamwe batongeria ko tukaza twethojaga this the other face ya governor eriana ndi ambiri ti kuonekana antu bamwije tamtokiri mtotena a lot of things but na ndi kuredekana kuna another face ya governor mutumantu ithingia ireregete kuonania na nkurukinga tarirwe ndeka inkai ikurukite kinya DMK ikiogora kurike kurita ntumiri yawe ntumiri iraugete kwa kagita kamwe kinya wakandika yuku na yukurere nditariru augete dikethro rina mantu za mengeze gie kawira mwangaza kana jara kurukirite gukurukira kagita na karaga impeachment ya kawira mwangaza na nkuruki augajara John the Reverend mutuma orane governor araugire ni jauma na kare kondi statement. Karibu sana na narua ture mudhojo siasa nkurukini retired medic kuma Central Imenti. Madam Kanake, karibu sana. Thank you. Ukariate? Mwega. Yes. Mwathani na nkaritia na menyerete. Kamucokeria nkatho iwega bwawe. Kabisa. Yes. Kege Mumiru? Ibo bwega ancokerie Meru TV nkatho. Nontu bakuona kwagirite batweja ikanya tukejaja. Tukariria witi na mbere wa Meru yetu na nthi yetu. Right. Kethe ka Mumiru. Bwaja iri ka mpumbe kwira bwana Ntere na mwekuru wa Werusi. Bara baumite rutere rwa Kithongo. Pole sana. Igotigwa imwana wenu mwenda. It is not very easy. It's very hard. Muciari gutigwa imwana. Twire Mwathani Murungu abainyere yuma kiwe na abai grace. Alright. Sawa ibwaga sana na karibu sana ndene mubango. Thank you. Ntuko weekend turonere mantu zege kike amagike ero kirala njure Meru. Na kiamagike ni former governor. No mpende kidogo kigwa ya sum up no tembeje no thingatirite mantu tata zege tongere na launch kiamagike no onera a lot of things itegere speeches kumake governor ore wari governor sore twegere kumake muraga baichu na tongera bange bariri na mantu redro nyaja kero kimitandao pengine ogoro tegerete in a broader picture kiri kuruguru kana launch kwa kiamagike onera mantu tata kaliata Aibwega. Kwithiro mtu ena kiama kiawe kia siasa isasawa it is around. Ute mtu utiumba kuthithia kiama. Na Friday ituonere kawira kironchi kiama kiawe. Yari Saturday. Yes. Igwitwa UMP. UMP. Indajukiria kanya gakwa kuthikira no tuipenda kuigua uria kaunti yetu igwita na mbere na kendo amenya uria gukwenderea. To my surprise kira kiandigaririe undeterete kawira ronchi kiama na kikureta mbicha a national party na twira manifesto ewe. To my surprise kiama ndejere kumenya baria beki utongerie na iguru au mbere mai kawira muthakowe mwarongina murega baichu na ndikiamba kiugite kureta mbicha ya inya ya Meru party Riverun wena gwaikia national indigite kureta inya ya Meru party arun that one is a family party na Kinyethera imeta utajiri kwa wote
Na ndio tu family party sio utajiri kwa wote. Ni utajiri kwa Kawira Mwangasa na familia yake. To me. Alright. Haya, na ndinda tegere miario ya Murega na Kawira Wengwa. Kawira anto aronchi kiama atwira uria gikathithia manifesto. Kawira ariria na lot of bitterness. Koronchi kiama kiawe kiarigwa kia gwaka mutuma ruko. Kwaria manto ja maingi ja mutuma. Na kira undonere atiraria bwega na kira kianthuririe kwambirie kuga uria itere mutuma prison. Amureta obicine ya deputy owe angamukampinira gutikio mutuma a support nakio. Kawira na rino wakwairia Meru menyitwo na campaign uri kwendelea. Utemo Meru ingi metho, utemo Meru ingi matu. Na inya kethira na itere mutuma ai prison warden. Kiu tegintu gyo tura kuina. Ituije Murungu no witherwe na mubango jo mtuwo. Imwathani waije akiomba mutuma na akinyaru akinyite. Na ije ntuko imwe aka prison warden. Na ije aka reverend. Na ije ntuko imwe kuruka chwa mutuma Samoya na murete ai running mate owe. Kwa hiyo Kawira gutinda utwende gutwa ngono ciana itere mutuma ai prison warden, it is quite out of order. Na gakara itwira mantu yo no tunakwirititie antu. No tuinya we Kawira u. Na twire ina mwenda mwitere. No tukawira itwija aguri kithongo na aguri mwarimu etawa mwenda mwarimu secondary. Ina mwenda mwitete. Amwitete Kawira Wengwa akiuga na akaraia miunde mwitu tunyomba twitawa Kathono. Na ndi mwanya imbite kabenya mutuma waitirwe ai prison warden. Kaire kwa prison warden, it's a job like any other. Na respect prison wardens, na respect reverends ba Methodist. Agatura akirifaga mutuma na taito iria ari na cia umbere. Otherwise netikirie mutuma is God chosen. Imwathani umwikite ari. Naye mutuma kanya. Mutuma itere Ameru ngugi. Ameru ibo bakamumakira. Ende request ya Ameru nabo itwe mutuma kanya aitere Ameru ngugi tukimenyaga mutume na kagita gaga kaimono. Zaure araraie goro na arauga we riria na ndet igitara we riria tigerera gwita ngugi bwega mwaka jomwe, which is very true. Na nditwe mutuma kanya twambiria kumurate kuma December gwita ure ituje utiomba mwana atiomba ciaro narua ambiria gwita urio. Mutuma has been only 4 months in office. Na mieri iu akarena ito kuona na gwita ngugi na arita ngugi na priority. Mutuma mbeche ire thire obicine mbere mambere kuria ariti ngugi andi kwa thirikari. Meru County bakarite mieri na batariwa. Imagine Bwana Dennis muriti ngugi thirikari akare mieri na atiri para bengia bakomborete nyomba iba andikite antu bangugi iba ana baba anyomba iba karia iba kuria school fees. On top of that aritingugi bara bengi bethara bajukitie ndoni na ndiketha uti kuriwa muchara menyi nyaruni ro jukitirwa banki uti kuria na ndi uti kuriwa muchara no utiona muntu ogukwa karuni kairi. On top of that nya statutory deductions itare agwa mieri na muntu ati kuriwa muchara na statutory deductions itekwa limited. So you are there. Na ndi mutume unionere priority ya kwamba kuria antu michara. Acha ukona ye priority kuria bare bae contracts. Ba mtu ayo contract itengugi na bara bigi jabo kaba kajuka ya loan cia banki. Mtu akaitangugi ire ae ende arege kuriwa mbecha ciawe. Sincerely speaking, in Meru County antu babingi barali na depression because of that. Na nio mutuma wondere i priority. Ambe ari antu michara na ari pending bills. Antu bara baitete ngugi ciao. Bonge ngochokeria bwana mutuma katho muno no to barwaria rwawe ruri araririe goro ahe na ari ruterera Nairobi ira ruratukeneria na rwatwikira inya turi antu baria iba kumwendera wega na iba kuona agetithia Meru County bwega. Mutuma atwire akiri kuma riria Kawira amujukirie amwethia ndinji kuma riria mutuma ambiririe guteso ikawira Mwangasa mutuma atwire akiri ataraia ukona
mutume na wonokio kama Reverend Methodist ukona imwana oreri bwega ni ithe itu ijari chairman onjuri na ari chairman onjuri wengu oriki waswas na arerete mutuma bwega na mutuma has been very tolerant rwaria rwawe rwegoro atukwire mutuma iyo excellency eko na niguo bati kwario no tutarumana ikawira urachokerie sure wewe no kumesupport wewe zitani wengi. This is another side of him we are seeing now. Yes. No go feel it is something which people in Meru have been waiting for, kana. Me personally, Bwana Dennis, that is what I was waiting for, and the people in Meru that's what they have been waiting for. Mutuma yukirwe yes, I Reverend Methodist. Na ukawira uga umeta prison. That doesn't matter. Ja tonyithwa in politics. Na itokuona in politics ni kumubwira. Na nakumba na nagwitithia bwega na ndi unikira rankenerie kandironere na ndi nakumba ku balance mantu ja reverend mantu ja kwa prison wanda nakumba ku balance atureni ali askari nakumba ku balance ya Reverend Methodist na ndi akumba ku balance aya politician rire tegita rire antu bauga aonoku kana a Kristo bati kwariri kutonya siasene kana kwaririe siasa Akristo no no kubare kwaririe siasa batigira antu baba batije murungu menya kethera no to siasa cira indate politics to atigira na ndi antu be na ndate mind bageto to thia ndate policies and without come be ndate nekyo to kwana mantu ja maingi ndiguru ni yatete tabwega kwa uoni yanko anjinya ono kuna Kristo na kanisa batonye banjo na politicians nikenda ndi umbo karabwega so long as Mukristo na muonoku hata alinga siasa cia kurumana kana kuthumbania kana kubangira antu mantu ja mai cia kuragana no tuona babo tonya siasa ne batena ukristo ndene yao na every Sunday beta kanisa na ba ciwathanite na kanisa ibo bena mantu yatagirite mono cia kuragana no muntu kuragana ukristo butende newe kana nya uislamu bu na ndi mutuma na athiria bwege goro mutuma keep it up ya ito come back na ito kuona gaitera mirungugi. Alright. Ebwaga sana na inkuona rembera good morning Dennis Nanze Gatoria kuma Tigania East for real jana mutuma ntu idhinki ale tufurahisha kama Wameru kusimama kama mwanaume na kama askari. We really need that face each and every time. Lakini asizoea kurudishia huyo mama kila wakati. Alright, bwaga sana. Akambera Dominic Mugambi aruga pamoja sana. Thank you so much Dominic. Alright, arembera itwa Iano Ntomugweka kuma South Imenti Kionyo. Aruga kethia sana mugeni wa ntuku mutuma mwire na kwaria rwaria bwega uma au kwa kugurwa kithongo ntetwire mbizi sawa ingwetikanire uga governor kwireo former governor na aguri kithongo ngwetikana kwa titwire oni nyenda sabeta murano rijo awe haitebu. Alright, wakawira mwangaza ari aguri ni my village kancheke na ari wakiri intore wakiri Kimaita. Okay, nimendite neiba. Yes. Baga sana. Good morning Meru TV, turingeme tuko ndani katika Mwenda KK Hotel Ruga Mbetoa Mwende chief chef abana, asante sana. Mbeo mbele kuma Ntere Chiankando tuko imara. Naitwa Salimu aspiring MCA. Tunazidi kuwafuata. Ibaga sana Salimu aspiring MCA. Tuko pamoja. Kuna Montoje director akiona kana takaja kuchokera kairiza tuge tumete male na female chauvinism era kuigwa nande kuro bariro support mwekuru bodra burunga maana mwekuru in this kadhani mwekuru kwenda kitega tongeria as women wakarunga manwe ituronere kinyake mitandao kagite na kara kurare na launch ekiama kuina gintu kiratera some heated discussion nyaki groups na mbiri ndani mitandao umwama watongere mwekuru bakwandika she for she beteta yo support mwekuru tabo na Ntere I don't know bamwe ba antu barogere no ibatere kwethirwa ntumurume ya support mwekuru na mwekuru na support ntumurume kuringana ngoge. I don't know on your part or feel that. Thank you. Ate she for she. That one is according to me it should be out of order. Totiomba kuga a she for she.
na kira tubati utega mono na ndi turi akari bara ba support bara ba kuringirwa kura kira tubati utega mono ni ability ya mtu kuomba kundeliver. Mtu nabati kuonania past track record yewe. Mtu nabati kuonania PR yewe. Na mtu atumba kuma out of nowhere eja guchwa gite ketha kia MCA kia MP kia governor senator. No mokethwe at least a good track record ko uri arathia na antu iba muije. Kwa uonia kauga de Catherine tutiomba kuga she for she kana I for he. Tubati gutara a person who will deliver. Mtore ogatwitera ngugi wina capability, wina ability na mtu kumenya what is accountability and governance. Yeah. So you don't think that it is good pengine boko uga mokoroes imokorozo na no rungami wenka, you should support her. Ai nyake da rungami wenka ka rungami nusu ene tuketha tukiona atiomba utigwa komba kuthithiria akari tutibati kumu support no tu imwe kuru ja winyanya kaendelea kuleta division nja no tunade tutiomba kuga ketha kwi mwe kuru rungi for governor na ntumurumi mukuru na mwe kuru nja automatically ntumurumi etekire akaringira ntumurumi mwe kuru akaringire mwe kuru regardless of whether that person can deliver. Au gutebati na tuteta njira eu bara bambirite gwitana nto she for she that is not right. Itwene nya women are so much empowered. Na women bakwa empowered itwanete kugaruka guku nene muno nja ite kurungama no tumwe koro na ere empowered ashirigwa arego cierewa koro barega kumenya as much as you are empowered tumurume no wekiongo kianja mwekoro no inkingo na ndi baba bakwenda turetera kaine manto ja she for she as much as tukolega tribal and ethnic groups na ndipo na boto kona bakwenda tenganisha female and male and as much as tukolega tukuenda gender equality not in that line. Right. Yeah, she for she. Okay. Let it go as per the competency. Mtu wa komba kuthithia atia. Okay. Roterero kwa Facebook arembira etwa Domi Korabariet. Aruga ndani mpaka mwisho ni Domi Korabariet. Thank you so much Domi. Good morning Mutuma, tuko pamoja na uongozi wa County Meru and Governor Mutuma Ntoithinkia. Mgeni wa siku anazungumza masuala mazuri sana. We cannot all say we support women who are not delivering because they are women. Let's support people who are working. Even young people nowadays can work. All right. Ambera hashtag thimangiri ibwega sana. Na ngethero nkithomaga message uri gwita kuri no tongera mo county kirigitike kya governor giguchuwa kwina turaigirwe wa governor kihinti na era kawera na ndekethera na guchiti kinya bachema ni ndebene 2027 na ra hintire gento kiratitha ati akiaria muno kumanisha na dates like kinyawe ready kuthura ri ndebene 2027 gento baraba ingi batira ari sure before kwina munya una arikiti na gweka wazi akethura ndebene wetaga na regions na kwina nyakawera mwangaza. How do you feel about Tombiri, these three people barungi 2027 orona wait ikethera karieta kana siatse ikethera karieta icha gitike ngavana? Thank you. As we stand tuije kawira ni impeached governor. All right. So she is the former governor of Meru County. Na tuije kesi yewe ikotini. Na ndi nyakira gyo torigaria tore akariba Meru ikwethero ina kesi kotini na atira akiriand na ikara gicieta excellency Governor Kawira Mwangaza. I na dinayo na menyere mono atekeje kuma nthu twe mendix kato muromba na accept kuma riria aiterwo bici ne governor na bati kwethirwo etete process yeu mbere magwa na gire dinayo beginning na ndina bati kwethirwo acceptete. Kawira Mwangaza ato murombe number 1 na accept she is not the governor of Meru County as we stand. The governor is Excellency Mutuma Ntoithinkia. Ambete kirie bou berema.
Number 2 netekirie ena case kotini. Kesi iu tutije kethera geka mu favor iuge ata impeach rigari kanethera iga pulled. She's still impeached. That one we don't know. Na ndinya kira gituma auga no we Meru, we governor Meru kana agachwa kura 2027, we don't know. It is not very clear. It is a matter of wait and see. Na ndi tuje mutuma no governor Meru na naraugire goro akarunga ma 2027. Na munya na andikirire sometimes back akarunga ma 2027. Munya ituje umite rutero ratigania. Yes. Mutuma maumite rutero rwegembe. Kawira which is an impeached governor. Na case tutije there ka muthambia ja kurungama. Na ndi au mutuma eka aitira Meru ngugi bwega. Mutuma kire antu bategete na ndi thai. Ni uria agaita ngugi mwaka juju mwe. Is 1 year enough? Ya gwita ngugi? It's not very enough. No to miaka iri ya Meru County ni raere wasted. Okay. Na ndi mwaka jumwe hatoka muromba itire a Meru ngugi based on priority. Na aria akona kwina need muno. Kethire ja sibitari gwikira ndawa na kwaandika ariti ngugi ba sibitari. No to sibitari ra nyingi na ndi the services are paralyzed. Itena ariti ngugi na itena ndawa. Na ndiki Ministry of Health kiria bati kumbaki na kiona ndi mono iwekira sibitari ndawa na kwaandika ariti ngugi. Ministry wingi ya Ministry of Water agateka na aria buru anto bena need ya ruji. Bo usiria former governor enjite. Auga nenjire governor kira bo kira mahali. No tieri tangugi. Na ndi bwana mutuma agateka aria kwina haja aria kwina need mono. Akaba thitheria bo pakanywa ruji. Kethi Ministry of Agriculture akona uria agatetheria arimi boba subsidized since na maybe if possible kwa agricultural extension workers bagutetheria arimi na vile arimi navyo bakulima bione ore bigachirwa rende market tukeja kiri barabara. We have 47 wards agachwa barabara emwera ithuki mono in every ward. Alright. Every ward ekathithirwa barabara ni ekathithirwa bwega iri barabara standard uria tuthuka in the next 5 years. At least nijo twaga kurita ngugi gatuti turia Meru tutibati kumwikira very high standards. No to the time is very short. Ende na bati gwita ngugi ra tukona i agwita ngugi depending na mbeche iria county ejawa 13 billion kai 14 billion. No to county ne tangairwa mbeche yu every year. Na nditu na kuma July muka June next year. Ameru bakenda kumenya mbeche yu na tikathithia that financial year. Na ndaga itanguge na mpangirio na priority basis. Kunguge ita na anto bakona itanguge. Right. Aruga, good morning Mutuma. Kama Kawira Mwangaza anaamini ni governor wa county ya Meru, aende achukue official document yenye itamuuliza who is the Meru county governor, andike jina yake tuone kama itakubalika. Alright, tutambira ndio tara yako, lakini thank you so much maoni jauja yako. Rembera Grace Karimi, salimia sana Madam Catherine, she was the boss to my mother. Rembera, it is in the challenges of medics. Who should we blame? The county government or the national government? Nuoritio. Nuriko batara koduru ake blame. This is national kana county kana chiri. Ibu aga no tupakiuria kiu oria. Ende atere we challenge iriku specifically. Kwina chochi chia. Ekethirwa ni ya UHC. Bakomblame mono in national government. No to UHC tuje bandiki gitara COVID. Na baandikio ni contract basis. Lakini ikaraja contract yetabangi bwega. No to contract kethira beri ni 3 years. 3 years babati kuliwa. They are graduate. Na ndeba kero ethira bakali new contract. Kana ethira bakekirwa in permanent and pensionable basis. Na ndiko karaje ka baandikirwe tu harafu ende gutena policy
kutina guidelines, kutina terms and conditions of service. Bu ibuto indariritie okaire. Na ndeke UHC, it is purely the national government to blame. Ende kuringana na kagita kara nako baita ngugi ibathirire miaka 3. Governors babati kwithirwa barakarire nthi ba discuss baibo na bakaraniria na CS na PS ba Ministry of Health. Bakaraniria bakona antu baandika atia na kware bakiendelea atia. Na inya thote policy chekiri bwega. Inya bona onto ni onto bathomu bena abirite na bena experience. Ibabati kuona baba USC bakiendelea atia. The best way bakabsobo county bakariwa gratuity yao bakachoka bagatonyithio on permanent basis no tukwina haja ya ritingugi sibitari. Otherwise UHC the challenge is both the national and the county. No tuigita riu bakara babati kotha bakwaraniria na baso problem yu ende inge ya mantu ja aritingugi ba county ni it is purely under the county government. Kore amichara, statutory deductions, insurance cover, manto ya county staffing, ko ensure facilities china enough staff. Chabija county. Right. Good morning, Christopher Mutubia, Kathorine Nkabone. Arimbera, let me prophesy. 2027 DCP will take Governor Mutuma. Mithika Linturi will endorse him. Munya P&U. Right. Na DCP will carry the day. Bwaga sana. Ago prophesy. Thank you so much. Good morning, salimia sana guest wetu wa siku. Maoni yake kuhusu risasi kupigwa kwa miguu ni gani? Maoni yako kuhusu ingu tikembeo mbethe, yes. Rais na rekiri na kurita wadho tabu actually. Risasi kupigwa mguu. Pengine, mbele tutakiore next na umuchokere mutagerio, maoni yako. Thank you, kiuria kiu ngagichokia ndi health worker na muciari wa Gen Z. Na de health workers tuga itobati kurigiria accidents as much as possible na itobati ku ensure safety ya everybody. Aria mukenya ari wonde na bati kwithira very safe. I protected by the government na I protected inya wengwa. Na de munene kurungama akauga ati ana na ne ana ba nthiguru yawe paratho maguru munene unte kumenya ana mwerekeo na ate kumenya ethira atongeretie antu kana ethira atongeretie mbiti kana ethira atongeretie ngondu itona inya mbiti rira ciuma na aria game reserve cia cia sumbura antu na reserve mono antu bera bakoraga ejero game renja si chokwe na ndi ni Kenya kambiti kalitwe nkuruki antu ri aho president akaeja na rutha rwa antu baratho maguru ingaranti iri kwa ino askari ro ketha kira thari akaratha kuguru kiwi kiuri kia mbere kaire kuguru ri is it not part of the body ige chunche giko kia kuguru kite kia mwiri nya Biblia niuga ige chunche giko kia mwiri kite na circulation kite na veins na arteries ige chunche giko kia mwiri kite na nerves muntu no aratho anywhere inyakara and then you bleed to death kana uratho anywhere inyakara jaka ukonja ugaturira wonje na ndire raisi akurunga makauga ati muntu protestete na we nyote kia nakyo ana baba uga ibendera na thimu aratho na muchinga amepoteza mwelekeo na ndikyo rekire inya tura ya ana ba protest no tikyo bena kyo ba kuratha ngwa michinga sababu bakeja gwataki mbe na thukara imbi ikaruwa na bonio na ndikona atongeria bara baiku na ndi thai bate kwathurana how to deal with your people and how to deal with an outsider kana external influence na ndi gaturombe atongeria betu no to thirikari ba michwere through the church na bachietheti ora bonoki
na uria bendete mwathani na uria bathingatite njira cia Gikristo kato barikanie ibathingate o Kristo bathingate mwathani na baite ngugi batongeretwe kirundu mwathani bagaita ngugi bakiendo karia their interest kana ukarona nene so much no tunya mtu akarona nene so much utura kuringirwa saruti utura na musafara jwa ngari gana ikiringa so what at the end of the day everybody is 6/3 kou ibatongeria nthiguru bwega uria kubati muntu uti harmed Gen Z wina gatamba na bendera tiangas is enough kinya ria betita parliament tiangas was enough to silence them. All right. Ikasipurua paka mama kukonde ande bakoronwa na mtu ende mai athithetie maitia ija jau jakoro ja manene ja jau courts are there police babati kugwata muntu ageta akaingirwa cell rune ni agaikwa kotini kagwa to Friday na Saturday Monday agaikwa kotini ni ukatiba yugite na nde atongere baraba ikuna nde ibati yochokia nde sijui before what time colonial era no tujara yokalikana nde it is worse than during the time of colonialism. All right. Good morning Mwalimu Kirimi kuma Kathiranga. Hapo I don't support na mgeni wa siku. Mtu hawezi kuja kwako na panga utoke na Biblia kumuombea. Did you see the damage caused in Magunas? Thank you. Auga mtu hawezi ambuge nande au. Ibo bwega ou oria kuma Kathiranga. Riria tukuga pati kurathangwa injensi baria bauga bari thithia peaceful demonstrations. Lakini tuonete riria baumara kuthithia peaceful demonstrations kwe goons ikwa hired. Goons ikwa hired kana those siders baria batura baitejirite bai now. Ibo bejo take advantage of the peaceful demonstrations. Ibo baunanga nduka kana kuithia kana cause distraction. Otherwise kute muntu wina sound mind kana mutiari wenda inya kuigua kana inya njensi baba muntu uria kuthukania bwega kutwe wenda kuigua property muntu ikwa destroyed no to property muntu ametoererete mbuga for more than 20 years 30 years ambirite from the scratch na ndio uria akinya mbuga profit making ikaithua ibwega sana no topaki uria kiu ute muntu o support distraction. Ute muntu o support distraction. Inya constitution dire itikiritie protest kana demonstrations itikiritie peaceful demonstrations. Okay. Na peaceful demonstrations na sio icho tokuga itabati kwa accountant with excess powers. Yeah, if it is peaceful. Lakini when it comes to distraction inyaoni kana uko bwana Dennis utethera mtu aikosa distraction gwaku umuspea kinya mwamba akeja kuja gwaku au auga mwamba akeja kaigwa na kuna nyombeku uketha wina kibanga na choka ukomba umuringa mbere ikio muringa akio. Right. Otherwise that is what my view was. All right. Do you think kirende kuruka gita na kaka tukinyete antu aria pengine kure na some of the leaders bate kwenda kukosolewa? For example, itoronero of late Boniface Mwangi na aria wati na activist wangi bako watu wa mtogathie kwena abduction still to kuregani chukumira kwena inya kire mathiko jama bamba baraba uragiro kagiza kama andamano itokona kwena a lot of kills ndoa and all that. Do you think ature antu aria maybe some of the leaders bategwitikiria gukosolewa na wakosorwa either mtu aka abducted mtu akikokotini and all that? Are we there? Uitagagera makareka ya jondo kona kiumira. Bwega. Thirikari yetu nande uria kuri kabate kwenda gukosolewa. Na ituga in good leadership. Menya gote muntu hori. Menya gote muntu hori, Murungu wenka hori. Na gote muntu wije manto jonde. No to manto aja thomawa. Jange jagachibwa through behavior kana environment ukarani. Na nde gote muntu omba kwetherwa I correct 100%. Nekyo gotuma kwetherwa inya kwina opposition is around. No to mutongeria na bati kwirwa jare ya kuthithia ja mega
ugituga kaire na kaire aria athithia bwega akerwo ndukuthithia bwega aria itangugi akerwo no gwita ngugi ukuthithia ona nona ukuthithia ona nona akaringirwa mbe na akerwa eko lakini kwirwa however this is not right kana it should have done this way bobo bonge bokubati kuthithio kana u muthikiri mutongerio mwega no uri othikaira inya criticism na yo ura tuga bati kwithirwa i constructive criticism no tontio bako jandani sinkwira ate naru atako bati kwithirwa ina laptop you bati kwira ina a polite manner and the criticism is around ende ne akaugwa ina constructive manner tendwa te kurumana te kuragana te ku abduct na naria mutongeria no igwa kwinwa gutonywa fulani ya kumutonya na mwite kana muntu wethera kathukia muno agwatwe aikwe kwa polisi etathitangwe na itia fulani na enu ye athitangwa na itia fulani akaindepend we wore akumina bathikirwe both sides instead of abductions and killings ntekuga kwiia riria agua na kuragwa iya riria mtu aligwa iya na kuragwa ri mtu akorekebisha will the others run kaba bamupa kamenya they don't fear to die na the best way ikuthingata constitution mtu ethera akwiia na agwatwe aikwe cell athitangwe aikwe koti na tongeria na boibe etikirie constructive criticism kinya mtu akerwo te kuthithia na ate okara ukiambiwa you should be accountable menya mbeche kira tabakwigirwa pain mbeche ile citangu gende guru ni taxpayers money itokona ore na de taxes ciongeri left right center i taxpayers money inde na ndikone wite gwita nguyo bwega kana ile karami ukone ya ntu fulani inde ba ikuma yacio muntu anyiri na gwikumiria muntu utare kiumia kimwe na te antu batibwa pain na ndi antu ibetikirie criticism if it's you are being asked to be accountable be accountable na leo kiri leadership and governance thingata katiba as simple as that katiba era menya ni erwiri mo ni choi na inya mono tukija kuona katiba 2010 na ndi katiba antu bone gikinyangwa iroba kuga lot of pain right yeah rotero rokwa nkona mtu kumbira Dan ariuga well said madam good words of wisdom to Meru County leaders ibwaga sana Naomi Jebet Facebook ibwaga ariuga following live ibwaga sana Naomi Jebet ikuthingatira ndene county Meru turi na biama bionekane thai kuthwa bingi I saw somebody very senior politician in Meru County na muthojo siasa akiuga what if biama bionde bila biemeru bikahwatanira bikaja bie kimwe as united the thing bikaronge kanto ba kana muntu it will be better but to fight for the national cake do you think that's the case awire biama bionde bikahwatanira meru ethero yata very far distance nyake thirikari nene kuigociariri how do you feel about that true no tuitonete other areas za ODM kiaba very strong na Wiper Party. Yes. ODM, Wiper, Ford Kenya. Na kira kia Mudavadi geta wate. Amani. We bitora bia ma very strong via various regions. Na ikia bomba ko negotiate with the government. Na torabo negotiate tana kiama ile bona more benefits. Na ile bwethera bwe strong. Nyana ala parliament. Kana nyato ya county assembly Meru na de komba kugwatanira ka bia mabu bionde bikagwatanira biketha bie kiama kimwe kana at least two is much better komba ku negotiate for the national cake na inyabi komba kugwatanira no to mama we au form kiawe mama ara formere kiawe na form na njewe kwina inya gwatanira na babangi na de babangi bakomba kuiringanira bagataranga banomwe arafu baga supportana na bakona ora bakabanga thirikari it can be very good especially if mama aka cleared by the court we don't know yeah. Akaja kwa cleared by the court kuka akarunga mai governor
I would wish babange bakagwatanira bagachwanga bakarungika ngavana umwe indi bakabanga uria thirikari igakara in case they win na ba win bairinganira bachwanga ngavana umwe against mama kethera kakiria ndi bakamucinda indi baba thatu it's a bit tricky nonto kura chikagana yeah let me give you an example baba thatu kwethira kwina mutume gembe kwethira kwina munya tigania kwethira kwina mama imentis kura ikagana na mama natwire na TV yewe baite for the last 10 years na ne ambiriria kuthithia nayo okorea kwa mama natonyete ground bwega people felt anto bang ground bara bathithairwo okorea which is okay kuthithirwo okorea tutiumirega buru muntu gutethwe we very needy jagatindiri muntu jagatindiri kana muntu te kuiweza ya baba na a bit physically challenged bau gutethwe isa sawa ende muntu we gwita maguru jawe na muntu we very normal mentally sound na muntu komba gwita ngugi gutethwa na makobe kuwi kumwethia nkia abati gutethwa uria kethira imurimi akomba kurima acionera mbeca akagura makobe jathira akagura jangi agaita ngugi uria akomba kwigurira mattress njathe mu biashara bakaiwa very conducive environment eguta biashara uria akona mbeca cia kwigurira mattress aigurire miringiti nethira na continuous flow ya mbeca biu biathira akaigurira bingi otherwise koringa ira mpepe makobe baringira mpepe ya makobe thai kawira uma no kamwaka ire na ndeba tikwithirwa atetheretwe uria agaita ngugi aigurire makobe jathira igurire jangi bara babati gutethwa huri okorea muntu tu chiomba na muntu mukuru na ndebia mabi kethira mama akarungama na nto bara batura bategete baite meru etore kure anto batetaga TV ijere batega baite aki na ndabaromba ndemukario meru batega inya meru TV batega ewero TV batega nyambene na inya baciumia batega Citizen na NTV kenda bamenya manto jai ya national otherwise batega imwake batemenya rira bakwirwo uma na rira bakwirwo rongo na batemenya imbie kwenderea nde wingi otherwise batega TV cionthe ndari ogudi pumeta katheri na kithongo na inya ngiraundi ne menyi karaku imize na nde twiritane gutega TV cionthe tukamenya imbie kwenderea na tukathikaira radio stations cionthe ende agu abiama ndenda miro at most bairinganire biama bire mama gwe mbiaga karakiawe na ndi babange mbas no peu PNU bakomba kuiringanira bagaita candidate umwe ngavana alafu wapangia au wengine vile kutakuwa they can do wonders right tukere kire no mpendo kiko your advice kire akariba county Meru na ngurukia tongere njumla na inclusive of gishikobonga ga centriment kira tonete kina mongijo mungi akagitana kakajo gisiasa gitukona kanya contestant baba ingi bakiumira kurunga magiteke ajumbe na I think the most like all of them kabatikira baruga kotengo ke kuritika centriment maybe as a part of advice kire atongere ba centriment na kari umba kuberata tukidire your advice to them na umeta no specifically centriment yes ibwega unipumeta centriment abo west mheshimiwa wetu Kirema Ngucine ndaugire okairi muchore okwa Kirema Ngucine ya mwere ibwega ingugire atwitirite especially miaka 5 embere miaka 5 embere oni mbugire muntu akero ibwega araitete ngugi na au angina na wakathikira criticism miaka 5 embere Kirema naitire ngugi gituonere achinjitie skuru mabati aimbura na imbabwega kambi che chibwethirite akwicho nde cia mpau na kire cio nde cia maiga kinyethera imwe gwaitira jara buru and at least the structure is there na ntricha na everything kambi che chibona akite CDF mbache CDF
itonete icitite ngugi nontu gwi cukuru inyingi akite irasi ingi abakira laboratory ingi abatetheria kugura ngari yauni ndari mumbundi wa Kithironi Girls na tutetheretie gwaka multipurpose hall na computer lab miaka 5 mbere mheshimiwa wa Kirima no itete ngugi bwega ma wena ingine arafu na ndende abambiririe kuringa campaign cia Ruto kwana ndi bagwita against Uhuru na ndi maendeleo jeja muno barabara ile ili ciari kwambiria ciratigirwa au ni kuma ria ba campaign ra Ruto na ndi kuma ria campaign ne Ruto na campaign ra Ruto njuu chini Kirima baiba UDA na batutonyithia UDA twabagwatio campaign ra UDA njuu chini na ndi ba thirikari ya unda ekujukia ngugi toize imenti central be paradise na ndikira giturigaraia barabara ara chatigirire no ire inyara yekairwa rami ingi ira chenja wa at least antu bakomba gwitiro kwaura cha utio yerega kwenjwa ruaru barabara inyiri thithagwa ndebo hapo west indere kwina majani chithitha wike itindiye ogeta njira cia hapo west na inya hapo central njira cionthe ithuki buru na kiu kio gitumite bumbu na antu bona ali antu baimenti central gutengo gikwenderea bakarigwa ende ndikena ibaringire unda kura na mheshimiwa wetu no unda gutengo gikwenderea bunge na bu eke rutero barabara na inya imenti central tutesibitari nane githongo ni restack na kinyethera involved mheshimiwa MP na bati kurobe ikorobe gukiria a level 4 hospital to eka at least level 4 i qualified with level 4 imenti central university ra turerigirite imariene it is at stand still na ya choi speaker Ayubu Bundi na inyamukiria hiyo ni institution cia Ayubu Bundi rari MCA hapo central na de imenti central tutine other institution turengerigira ya Githongo Polytechnic no to vocational center kurumono turengerigira mujumbe ethero amitithire class kia activate na ndege Githongo imenti central kwa mato yatete tabwaga kinya waigua akariba itata ibote tabena mugwe second term ya mheshimiwa Ngushine utengo gitwonete zaire itete first term. All right. Just a few seconds to parting shot. Tukuri kayo. Parting shot kunire kuna aru. Parking shot na dia koria akariba mero. Itwe ngabana mutuma kanya aturitire ngugi. Na kuonania aina abirite gwita ngugi. Anto ibatige kuga gatinda obichine kuringwa mbicha. Mantu jara jokara obichine no monka araniria na private partners. Alright. Na no monkaraniria na national government. Na private partner uria kwenda kwija kuthithio ntu miru atirega kumuthikira. Na babanga mikakati ngugi wiga itu atia. Na investors. No monka abangani na investors bara bakwenda kwija miru. Ngugi ra bakwenda gwita nega itu atia. Arafu kaunti miru itu yenere na kwangaratana ku kwingi mono. Kou no monka ambe amebange akiambiria kumara. Na kaire ngugi yangaba nere anende kanto batize. Ngugi yangaba na kamutongeria. Ikwethero ingaba na mutongeria tugije cha principal school. Ngugi ire wa nene kubanga policies na bakathia guidelines. Na kubanga obichi nande. Na gachoka akateka kuona ministries na ndi meya county Meru ngaba na noe president wa county Meru. Ngugi ewe kubanga ministries cionthire involved ngugi karito atia na ndu karita na ndire kakabanga ina aiki nini ngugi banga irwo bichini na ndi bamba kubanga yakinyie gitare implementation irio aumara gwita kuona uria gukuthithwa otherwise mutumai on the right trajectory na gwita ngugi na tumuria na ndi nawe ministries cionthe aibangire na ibangire cutting across the 47 wands. Alright. Na ndira kutukamwikira very high expectations no to mwaka yomwe ende tukamurate end of this financial year June
nkithiria kambuge bungire Mendik kodi nto notice tana ndipo bo nkarifa to caps inko seconds ndiro methajete jetere muno sawa caps nio ne tutegerere bwega into bimwe biria tukuria kethe ibi kwethira bi of good standard ja muchere kwenjuna ndi muchere juri in the market muchere muntu ajutaga ijo thongi indi wekera riko twambiria kutheruka ukaigwa yo kununga tekwera kimuruke monkara yo gatia kutheruka roje ruthire ntikwata muchere jwiko antu batekauya nko bathukiria engugi caps ne tegere muchere ndikio nto jo gwekirwa riko tukanunga ito kugeria kumenya itumi bia cancer bibingi muno indi rimwe komba kutha kwikimeko imuchere ne ju ire utuma jununga na michere tanunga mbere bunge na bu Ministry of Agriculture arimi baritanwe ugiri bwa imera no to these days uliona mpoka kana vegetables ikiugirwo na ndawa iri kugira mpembe manginyo kana kaua kana ira chugaira mungau ukarigwa manginyo ya mbembe ya the other day hammerworms na ichi agerete kuthithirwo ndawa mono iremete na ndi ukoria ndawa ici kairaira no chikaugaira cabbage yugero ne kali after a week na ndi arimi na bara na agrovets ibabati gwitanwa utumiri bwa ndawa urabe na agrovet nire kwa kenda iria murimi akugira mpoka na kugira mpembe no tona ndi mostly mtu ata agrovet akienda ndawa kugira mpembe che manginyo mpembe manginyo kana mpoka na sukuma manginyo na rwagi akerwe akaugira bionde na ndi twenda twirwo bwega kethera kinginyo kira ya mpembe no kyo gikura kwa kimpokene ketha no ye kugira mpoka na sukuma na bire ni nto bikuri warujo auke thank you so much nyima taro jo warikia jo kile manto jo muchere na manto jo kugira it's a beautiful one na kuroki mutegeri wetu rora ithira gitugwata kuma mathaja thithatu mwanka kagite na gaka thainyi kurukite ndaika ithatu mithiro ngi gucoka iria nkatho muno ikwithiro gituthingatira tugethira tugucoka i studio roterero rongene kenda bogatana mbere na mibango ngukari na Madam Catherine kana ke kuma gicigo bunge ga Central Imenti retired medic na nkuruki na thagara ari muthoji wa siasa na gutegera utongere burabu kwita na mbere ndene county Meru ndkinyande ne ndigoro yonde ya Kenya no ithiro gicokagera mubango jo junde ndene Facebook ndio jutegera kari kuma mambiri munka muthia kethera bajo chereri kana kwando juthingatira weta Meru TV Kenya okajo na dunde weta 101.2 FM ukona mubango jo junde kairi ina fujo ketha jora kairi ndene Facebook no ketha ikojo thingata thank you so much tuchamani rozo tukundene ya mubango jwa kabo gya siasa tukathira twina musiasa kana MCA kuma ntere iria chia Tharaka Nithi county ithiro kuna kagitake